Rasime, šta gdje sam bila? Bila u Malne, rekao gdje sam bila. Slušaj, Jana, dođi meni najmlađi, kaže, mati, šta je ovo, prazan frizer, nema se šta u usta ubacit. Pa reko, nema dijete, znaš da je danas 15. daleko je prvi. Daleko, stisi se malo. I hajde, Jana, opet se ja pokupim i odem kod Rahime, reko da uzme makar malo mlječena, požela djeca umakat. I dođem ja kod nje i reko, dem bona Rahima malo, dem mi 2 sira, mokra. Kaže ona, more, evo ti kaj, 8 maraka. Pa Boga mi reko, Rahima, kod Ajkun je sir 3 marke, kod tebe 4. I ti se nešto u zadnje vrijeme ubezobrazla. Ja kaj, a Rahima svoj hrani samo sijenom. Suhoj to, Jana, hoće se krava udaviti, ja svojoj svašta namećim. Moja Šara se hrani bolje nek ja. Ja stala gledam, sama u sem nešto mislim. Djeco, što se umakali ste. Nema više.